أنزل عليه آية من ربه مكة مشركو كو مكة كافرو كو هاري تامان سيدو تنكا جيجي چيدن كا كابوات جيجي على في مين با يرا ولولا كو على كچيدن دو كومي نيامي ديرا صالح ما چومي قل ألكم محمد رفوية إنما الآيات عند الله أو تامان شي منوني أو بونيني وبيبو على دفع كوي إنما أمر جالك إلى الله o taman she nunun ka kibariya bi ala de bulo fa innahu law alima annakum tahtaduna la jabakum ila suwalikum ni ala tunya do ko aw be kanda aye mi nyini afe atumba jabiyo atumba ka nyini fenke yawe li anna haja sahalu alayhi yashiru ladayhi faso kan no ala bulo o ye fen nogoma de ala bolo aw yetta man she munu nyini ala kulu ko kan wala bolo me ala ba do awute kanda de ni ala tunya do ko be kanda o ta man she nunu aye mi nyini atumba ka wuye pasika kan wala bolo akoli ke walakinnahum ala ya'lamu minkum annakum inma qasaditum ta'annuta mi ala ya do ko aw kala nyini ye kanna gelaya de walimtihana ni ka cire la jarabi doro fala yujibukum ila jalika wode koso aw ye mi nyini ala fala ta jabi katawma ato ka pasgala baro kala nyini te kandai kama qala ta'ala qumni alakum masamin qurtalenu wama manana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun ala ko foyi male ala bali maka kafiru ya tamanshe munun yini foyi me ale ala bali ko tamanshe wujigide fo mo folo munun ya tamanshe nunun yini ulunye u ya tamanshe nunun galon tiga yade wa ataina samudan naqatan mubsiratan fajalamu biha samuda gan kaw ne ye nyame duma nyame mimbeye u yere ya yawunyana me wuyetto nyali keni nyame nye uya faqa wa qawluhu wa innama ana nadhirun mubin ya yakunu ala ko wa tiden kuma wa innama ana nadhirun mubin ne baga kelade ninka baga li bangalendo ay innama buishitu nadhira lakum bayyinu najarat fa alayya an uballighukum risalata allah min benneka ala yenye chide kan necci kanawma konkaw baga lila min bangalendo nka cidenya ala ka cidenya fanan ko lase awma ne tayo wode ne yaw baga fana baga min bangalendo ni ala ka cidenya lase awma fana odi atako o man yahtadi ako wala ni mo min kandara ikanda o man yahtadi ni mogo min kandara wawu imbe sarahu de la tafsiri de la o man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi o man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wodi ato ayawre la ko ni mogo min ni ala yikanda ede kanda mogo o man yudil falan tajida lahu waliya murshida ni mogo min fana ni ewa ala yifilide ete mogo shi soro min bi kanda wona na suratul kahfi kono وقال تعالى لك يقولون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء تعالى كوتشي دما مغو كاندالي تيكا كوي مي الله دبي مغو كاندا من كاندالي ياجيا اتا يلا سليني بانغاليني بابالي دي يتاكي فنا ونيغونا دي فوليا ني الله ني تشيدن كو انما انا نذير مبين ني بغبالي كلا نينكا بغبالي بانغاليني ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وثقافة عقلهم وكفي ألا يفني مسامين كورتالندو نابي مكة مشركة كجاهلية شايا أبو يرانا نوكا حكلي دويا حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءوهم تمامي ولوية تامنشي منو نيني محمد في تامنشي منو بي محمد كاتشيا تشيا يرا ولولا أني مونا نوما وقد جاءهم بالكتاب العزيز على بن أودفو أنا كوكو علينا نوما نكتاب يكتاب من كبو الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيل من حكيم حميد كتاب مي قالوا تسكنا نيفه قالوا تسكنا كوفي مانا مو تسكا فيهم بوالا تسكا فيهم فراكا أبورا على يوم مسام من يكيري مسام كودو مسام من تنوينو قرانا جينا كابو أودفه الذي هو أعجم من كل معجزات القرآن ده معجزة كباكوكو دسفين ديرا تشيده وما قرآن ده كابونا به إذا أجاجت الفصحاء والبلغاء أم معارضته parce que mogo munun ka kuma kanyi kuma dombaga nganaw ani luga fombaga nganaw ulu desera ka qur'ana ka balamela ka kuma wunati kuma munun beska qur'ana wuli bal am mu'aradati asri suwari min mislihi bal hari ka sura tanyogona nati komi qur'ana arabu munun ne wala ne no kateme beka no be balaga do kateme beka udesera kanani qur'ana nyogonay bal udesera kanani hari surata nyogonay bal am mu'aradati suratu minhu bal hari sura kele hari sola kere umase kanana nyogonay baqala ta'ala wadiyatu alako ya ayayin kono awalam yakfihim alako ya la mamaka kafiru wasawa anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim ya la makka kafirun wasatta man shewa yala amma maka mushrikun wasatta man shewa ka fu ayyaci ya tigide ne da yaci ni ne alayya qur'ana jiguka qur'ana min ne ba ke kakaluka ni ma wasatta man she maka mushriku mako yaci ya tige harbi ne ya kitabu jiguka kitabu min ni e ba ke kakaluka ay awlam yakfihim ayatu anna anzalna alayka alkitaba alazima ya la amu wasata man shewa ne alay kitabu bajgika alladhi fihi khabarun ma qablahum kitabun mi mugo munun temina ulunyan ka kibariya be kitabun kono wa nabaw ma ba'dahum mugo munun be ulu kofe u ka kibariya be kitabun kono wa hukmu ma bainahum mugo munun fana be ulu koroye awa u bolo koroye unu shenne nyogonche uluka kiribe kitabu kono wa anta rajulu ummiyun la taqra wa la taktub fana ye mogode mogomi makala ite kalando ite se ka sabelike donc ini kitabu nanuma kitabu mi ni mogo temena ulunya be kibariya ba kono mogo be na ulu ko fa be kibariya be kono uluni mogo be wa wakati kelena fana be kiribe kitabu kono kitabu indira mogomi mafana makala fana ite kalando sani qur'ana ka jigite sebelido wala mutughalit ahada min ahli alkitab awayni kitabid dunke suma dalika nyagambe fana ko odey kala fajitahum bi akhbari ma fi suhuf alula bi bayan sawabi mimma ikhtalafu fihi aw ina numa fana kitabu fulum munun yerette mena kibariya munun be ulu kono uye nyugo soso munun mo sawaba ma enu onana obe eka kitabu in kono وبالحق الواضح البين الجلي أو إنا نني أماني تشيء فنا كتابو إنا نني تشيء من جلنا أبانغلنا دبشير تعالى كما قال تعالى كمن ألكم أو لم يكون لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ألكم يالا تامن شيء مكة مشركو يكافو تشيء نيتشيا تيجي قرآن تشيء دي نبني إسرائيل كاو يرك دوني كباو يقرآناتو وقال تعالى وقالوا لولا ياتينا بآيات من ربه مكة مشركو ko har tidani taman se do tun kana umma kabo atigi alafe ala ko awla mutatihim bayinat ma fi suhufil ula ala ko yala della jele mana uluma wa delila jele min be kitabu fulon kono ni obo okono yala umana uluma ودات أن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال كتيدن قال كترون كشباك ما من أنبياء من نبي تيدن كن نبي ما شيتن نبي مولا إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البصر فألا يتامن سيدو نبي ماما تامن سمي ni anyogona na yera hada madem bolo be dala
وإنما كان الذي أوتيته وهي أوهاه الله إلي أو ألا يتامن شم من دين نما وكيرا وهو دي ني ألا يا وهو كان من ينين قرآن فارجو مباجي أن أكون أكثر تابع يوم القيامة نكتب بغد كتايا كتمن نجمة بكتب بغد يوم القيامة وقد قال الله تعالى إن في ذلك لرحمة ألاكم مسمين قرطا لنو أكون نين قرآن نيما بم نين قرآن لا والذكرى حكلي جيب نين قرآن لا لقوم يؤمنون مغوية مغمون يمؤمنون أي إن في هذا القرآن أبن نين قرآن كنو إن في هذا القرآن أبن نين قرآن كنو لرحمة أي بيانا للحق وإجاهة للباطل نيما بنين قرآن كنو كتدام فيهما أكن نيما يا يروي مونيه بيانا للحق قرآن بيتشنيا دي بانجي وإجاهة للباطل قرآن بيغالون ديتا أبي غالون تكابوي دي كغالون لاتاري كانا نيتشنيا أو قرآن يودي يدي ni mogo mi ebe nin qur'ana kala ka famu ni galon ni tinya bake ka nyagambi bolo itake ka qur'ana ko ni tawsir galon ni tinya nyagambira ede bolo me qur'ana tede qur'ana nema do de fule galo e wa tinya bange baga de qur'ana e galon ta baga de qur'ana be tani galon yede ebe qur'ana tawsiri san mume san kuru karam ube kalo mume tinya mashe ka bange ka do mugo bolo e ka lameli kelaw ani be tawsiri ke mugo munuye tinya mashe ka bange uluye galon mashe ka takabu bolo e ba ke ka mufu a aye min fo tinya de ma ka gelene ma tinya la ye min fo nimbe de amba ka me tinya te o ka do ka tawsiri la me don yere be tanuna ye de ko ce ka tawsiri kanisa ko atem ga musila ko ate maga mo pratisila ate do mo sika gasila kon nin kalo mume nin kamale nya ka tawsiri ke amado mo sika gasila ayama tawsiri ke abe wori nyini de la tawsiri kala to ede hadama de nje nyini na de do ko mi buno se minu ye doni ke bagatila yoro ma saba mi fo tula yoro ma saba na inde do population ka karamo de do ala ka karamo te no se minu ko karamo ye saba de علماء دولة وعلماء الأمة وعلماء الحكام دوني كبغاو أكو سباديرو علماء الحكام فامو كدوني كبغاو بي وعلماء دولة جمنا دون وكدوني كبغاو بي وعلماء الأمة سلاميا منتون كدوني كبغاو بي fulan famo ka doni ke bagay mungi o doni ke baga sugu be jamana kono de ni famo ye sharia jugu mununta uye adabu ni jogo mununta ni nana ni sharia udoye uni islamia sharia te nyogonta ini qur'ana te nyogonta ini hadisa te nyogonta a doni ke baga sugu do be unu ube mogo be munu lame mogo be munu njate ni ewa famo ka doni ke baga do ube do ulu ka folo ka wordi uluma ube kulu were folo ka ko benya fuye amba fe kan ninke jamana kono amba fe kan ninfo jamana kono awde karamo ye donc anka sarawuma akan deme iba sorate qur'ana ire kono te hadisa ire kono me o doni ke baga jugo fa ma doni ke baga beta delila wunyini o koina ubeta delila do modo fiye qur'ana ayawla arabu kauna hadisa wala ewa minna na ni sariya minna na nin ko min fora delila bala delila fule qur'ana kono delila fule hadisa kono arabu kaun ni qur'ana ayaw ku modo fe ku be makasuru atala ni nye famo ka doni ke baga ala ka doni ke baga ten ni doni ke baga tugo ya fulana ulama dawla jamana ka doni ke baga jamana ka population ka doni ke baga ale fana abe jama min na doro abe jamana ka population ni jama min kadu ye domi doro abofo ani ala ta be naw amakositala ani ala ta ma be amakotala ani chiden ta be na makotala ani chiden ta ma be amakotala ne koni be mo jenyini de la be jama min nan ku koloshi nkana kuma fo doro min be ka jama nye kumun koro nkana kuma fo min be jamana de nye kumun koro
nkana kuma fo min be jamana de kan e wa ngunu kan cha yankoro abe jamana de unde katta sol laje ku katta la hala jale ku katta fal laje min kadi jamana de unye doro ewa aleka fatawa aleka kuma bode ka obbe nala tamo mabbe obbe na cidenta mabbe mamma ko sitala be hadama den jini population je nyini de la ni ulama u dawla ulama ul milla ube nafu ulama u al umma ulama ul milla de ulama ul dina ka doni ke bagay jonye aleka kuma ula akat tawsirula akaf fatawula dalila bi min al qur'an wa sunna ala fahm salaf salih aleka fatawu beninde ka aleka kuma beninde ka obbe na mugoma o ma be mugoma saw amma ko sitola alebe ala jenyini de la ani min be ciden ka sunnama abode fo nyefa ma ya to la nyalaje nyefa wa don wa pentigi de ato nyalaje ni joyorba tigida to nyalaje a jamana ka population ninde kada to laje ale koniye de min be ala tama min be ciden tama abode fo obbe na mugoma fula mabbe mugoma mabositala la yakhafu fillahi lawmatallahi ale te sira ala kola ala ta foli ale te sira jalagi kala shika jalagi koro ola ni ba kanu ka kanu ni ta kanu atoye ni ba so aso ni ta so makositala ala ta de be fo akon ninde to ulama ul milla nu akon nununde ulama rabbaniyina nununde ala ka doni ke bagawye awa kon nununde ka dogo silamo celabi ulama ul milla ulama rabbani nununde ka dogo silamo celabi min ka ca silamo celabi ulama u dawla ulama ul milla parce que be kuma yum fo cogowere damadola yoro do baba fo ulama ul hukam wa ulama u dawla wa ulama ul milla ube ulama ul umma yoro do la bafo ulama u dawla wa ulama ul umma wa ulama ul milla ulama u dawla be ke famo ka doni ke bay ulama ul umma be ke jamaat tay ulama ul milla wa yadina tay ulama rabbani owa asagira ka kuma ko mo fulayimbe minya ewa famo ka doni ke bagade ani minya population ka doni ke bagade ako hadam mada ko kasira alanya ala tay minya ko fa ko ine foite bo ako hari ni eye jama sago fo ko parce que ikuso iku fendi ma ikuso ako be mindi ema ima anan baki to jankono ube ena ta kato ini foite bo jankono fana ni ka kasankeni kasa jalami be kalate ini foide te bo ni jankono iye ala ta jenge ka ciden ta jenge ka mo sago fo nu ube mindi ma de di fe min be di be ta kato de ini foite bo ni jankono ni ka kasanke jemainte anu be kasa jalami kala banna mo kanki la gara ciani ni njiyai nin kado ni soni mo kanki kadina ciana awa nin qur'ana nema de do qur'ana be cinya de bange qur'ana be tani ngalonye de ni ebe qur'ana tawsiri mo mu ta fando ka cinya do galon mataka bo mo bolo hari na mataka bo bolo kado koni mbe min na galondo o ma do ka tawsiri la tawsiri kala tiyete qur'ana kurna ibe fe nyini de la itogo de ko ulama umma ulama dawla etogo yo de ko population ka doni ke ba ala ka doni ke ba tiye de qur'ana tinya nan galonte nyagambe ala ka doni ke ba bulo aba bangere wodi ato ala ko akonnin qur'ana bun kasiri ko tugori inna fi hadha alquran la rahmat ay bayana lil haqqi wa ijahata al batil qur'ana be tinya de bange ka tanin galoni wa jikra hakili jigi fendero mimma fi hulul an-nikhamati wa nuzul al-iqabi qur'ana be hakili jigi de ke janga kata jigile ani alaka la jaba jigile alaka nyangile ani alaka janga kata jigile bil mukajjibina wal ahshina alaka nyangilin mi anaka janga kata min be jigi galontigele qur'ana galontige bagawka cide galontige bagawka ani ala sosolawka qur'ana ye hakili jigi fende nabe mo hakili jigi wala ka foni mugo ala de soso kala ka cide galontige ala ka janga kata be jigi ka qur'ana ye woyde
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قرآن النعمة قرآن حكلي جيجي مؤمنوه وكف ثم قال تعالى وكف لكم مسمى كرتالين قل ما مرافوه كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ألا وسرننا أن يغنش سيريه أي هو أعلم بما يفيدون فيه من التكذيب أو باكي كادو غالون تيغلي منا نكا غالون تيغلي منا ألا بادو كوي ويعلم ما أقول لكم من إخبار عنه بأنه أرسلني أو نبيا في كمين فو أو يفنا كو ألا دي ينشي كان أوما ألا بو فنا دوري فلو كنت كاذب عليه لأنتقم مني na ya suru ne galon tigala de nimba ke ka galon de tige kada ala ka sisa nya sura illa jama ayim mina katajuru saranna kama qala ta'ala qum min ala yariya fu musamin kurta lendo walau tahawala alaina bada li akhawili ala kunni ciden tunye galon do de tige ko daneka ka fonne ye femfo ka suru mafo la khajna minhu bil yamin ntumba minana kini mbolo ثم لقطعنا منه الوتين او كوفن بعد سكنجرو تيغي سوني تيلي تشيدم باكي كانين قرانا من فاوي على كوتي نا يا سوراي كوما ودوري غالون دوري تيغي كو داني على كانتومبا مينا كان سكنجرو تيغي كابولا مني يا تشيدي سوني تيلا بي قرانا كلاوكا سام مغاني سبا قرانا ريودي كي جيغري لا فوكتا دافا hari donkela ala mafen kala bake ka deme yerede ka sinshide ka sembenta katade o ya ira bake ka cinya de fu amma galonde da alala wode ala ka sere yayi awu ne cidenche fama minkum min ahadi anhu hajijin ntumba addu sukun duguru tige mugo site awla min beshaka donnace nene ya awa abdulane bake kadema bake kamin fo bake kadema ka aye cinya de fo nya ci de wa inma ana sadiqu alayhi fima akhbartukum bihi aw ne ye cinya tigide kabo ala fe bake kaw kibarani minye ko ala de kote nye cinya tigide ala de ya fore wali haja ayyadani bil muajjijati al wadihati wa dalail qati'ati wode koso ala yende meni kabako ko ye muajjijawiye ay ani ayende meni delela munum be galon tige ka boy pew ala ya dombe cinya de ka wodi ato ayende meni kaba ko ye kinde meni delela ye della munum be galon tige ka bo mo bolo ya lamu ma fi samawati wal ard tingo fembe sanka woron fulala la ba bedo tingo fembe duma ko lon fulala ba bedo ay la taqfa alayhi qafiyatu dogo fe shide te nabe dogo alala والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون alako mogo munu limanani sunnanin galonde ulimanani galonde ukafirani alay ulitigla mogo de mogo perdi lawme ay yawmul qiyamati sayujihim ala ma falu wa yukhabiluhum ala ma sanu fi takjim bil haqq aw yawmul qiyamati do ala bu kumbe nyogonyade ala bu sarade uye bara mununke ala bu sara awa uye ciiden galon tigeli min fana ke ala bu saro fana do sara duma yede wa itibahim batila ni utura galon min ko ala bu sara bil qiyamah kajabu bi rusulillahi ma khiyam al adillata la sidqihim uye ala ka ciiden galon tigeya ka fara dalilan jora uka fana ko ciiden nye min fo ciya tigude do wa amanu bi tawakhiti wal awsan bila dalil utara liman utara da boli udela muni mauni bori utara da ulu de la kasuru dalilate sayujihimu ala zalika innahu hakimu alim awa soni ala bu sarauka ala yakiri masade kodom masade ala doni masade aha ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول تعالى مقبرا عن جهل المشركين على بان كباريا مسامين كروتا لنو ناب مشركين كجاهليا نابا أيران كان كبراناي في استجالهم أجاب الله أن يغا بهم نو كروتولا على كلا جابا كرو ولا كلا جابا كجيبولوكا وباس الله أني على كا إوا جلياو نيانغا كتاو أن يهل عليهم كروتولا كو كجيبولوكا كما قال تعالى كمني علىكم مسامين كروتا الآية وركونو ويجي قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ala ko cide ma fen foy kam manto we wakati mi ni makka mushriku ko antigi ala ni muhammadu bake kam min fo ko e ala de ya fo ni cinya de do fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw yitina bi ajabi alim kaba kuru go sam fay gan halake ube kanana ni la jaba yamma la jaba min diminendo yen ni fendo mbariya kwantigi ala muhammadu bake kam min fo ko yala de yafo na ya suru cinya de do abora yala de yala de yafo kaba kuru jigi kabo samfe kaba kuru jiganka kabo samfe kan halake ube kanana ni la jaba yamma la jaba mi na balla dimi ken don bali adanya ni de buna basu ko har atun ka fo antigi ala muhammadu bake kam min fo kabo e ala fe ne cinya de do an kanda me bambanti kanna gele amani de wodi atala ku ya westajilunaka bil ajabi ibe korto ima ni la jabai wala ajalu musamma muhammadu ni e wa sarati min ninne ala ya fo kabila na sabelen billahi liman fujuma ka fo hada madin kele be isa wakati i halaki wakati sarati de bala ni alala sarati de bala ni ala bolo sarati de folen do ala ni ala bolo ni otunte la jaahum la ajabu makka kafiru benin korto min la jabala la jabatum benuma la jabatum benuma me fembe benne bolo sarati de la fimo fembe ne bolo sarati de bala ni sarati min fo ala ni o sarati make e korto la chogo o kointe ke no tunte makka kafiru benin korto min la jaba sisa nya soro nanuma ay lawla ma hatama Allah min ta'khir al-azab ila yawm al-qiyamah ni ala tumma fendo wajibiya ka fo la jaba ala yum kala jabali makono ni katalla garadema no tunte la jaahum la ajabu qariba shari'a la jabatum benuma una ma harinja atumbe tala kanuma kama astajaluhu comme lu kortora la chokome summa qala وكفي علىكم ولا ياتينهم بغتة أي فجأة يو علىكم من والله لا جابين بتشوكا أبينهما تشوكا de la utebwa kalama ni la jabin bena wuluna ma ute soma la utebwa kalama be chuka yede abe chuka de wahum la yashuruna kasoro wuluso minen tala ire ko abena yastajilunaka bil azabi aw ubaki ka korto iman la jaba koro وإن جهنم لمهيتة بالكافرين أو جهنم الله منين ده بالكافر لا ني دونا كونو بويروتي بولوكوي أي يستعجلون لعذاب وبقرط لا جابما وهو واع بهم لا محالة لا جابم بيجيكوكا كما تالاكوي أو وقتي دمنا ثم قال تعالى كفر علىكم مسامين كرتا لين ويوم يغشاهم العذاب أقول دم من العذاب بودته من فوقهم ومن تحت أرجلهم لا جاب بودته نو سانفلا لا جاب بوسيون كرو دم بنا كافر بكو تشودلا لا جاب بودته ني سانفلا لا جاب بوسيون كرو جولم باكا نيمبكم كقول تعالى ني علىكم مسامين كرتا لين لهم من فوقهم جلال من النار ومن تحتهم جلال ala ko jahannaba de ni donna jahannaba kono jahannaba do de birilem bila jahannaba do de bi koro isheum baka ijolem baka jahannaba bi koro ani samfelade wa qala alakum law ya'lamu alladhina kafaru nim mugotu nyaado munun kafir yara
حين لا يكفون عن وجوههم النار وقت نتاسمة من كبو أو أني دوما ولا عن ظهورهم نتاسمة من كبو كوما فنا نتونين نندو نتونين نندو حقيقة وبكندا وتقرأ نقلون تكيا فالنار تاسما تقصاهم من سائر جهاتهم تاسما بأوا كافرون أبو أوا وانتورد أبو لا كورد وكفام به تاسما بلا ولا كورد ولا منو ده وكفام به وهذا أبلغ في الأجاب الهشي لا جابا من بهذا مدين سرو كنه كان نيا دانيسا إفهم بالله جابا إبلا جابا تشيلا ده إفهم بالله جابا لا جابا منو بهذا مدين سرو كنه كان نيا دانيه ده وقوله تعالى وقف علىكم مسامين كرتالن ويقول جوغوا ما كنتم تعملون تحديد والتقرير والتوبيخ ني بغبغليه أنو كقدس كنتيا أنو كلاغوسي وهذا أجاب معنوي على النفوس وبافون نندما كل لا جابك معنى لما لا جابا هشلما من بيه ويه وبل لا جابا تشلا أبورلم ولو فامبه أيون لا منون وفامبه لا جابا معنوي مونيه من بفو نابو نون تورو فنا قدس كن تورو ويه لا جابا معنى لما من بو نون تورو kudusukun toro fana be fuye ka qawli ta'ala kum ni alakum ayawrela yawma yad'una ila an-nar yawma yudahuna ila an-nar jahannama da alako yawmal qiyamah do be kafirun nyoni kata jahannama da amade nyoni ni dambela nyoni to kado jahannama yella al-ajabul hishiya nyoni to kado jahannama kono yella jaba min kene kan kon la jaba min beye هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذا العجاب معنوي دونتو جهنم كونو ناساغي كافويه ايوا اتوم بتاسما من غالون تيغيا على ده فلان نيده افشير حاجه ام انتم لا تبصرون يا لن نيده بليده وبي او نياده تونتالا ودي اتو يا غالون تيغيا اسلامها ايوا ايوب بلا كونو فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أيدوا كنو أو أصبر لا تاسما كنو أما صبر تاسما كنو أبدا كلنا يقولوا أكا صبري نكا صبري بريا بس يبوچو كتالو نينيا أكا سارة أو تنبه بارا منو كجيان كنو سارة دفولة نينيا أو أمبالي من نين لا جابا من فولة فولة نينبه فوية kudusukun ewa kulagosi ni kudusukun chiyani ni nimfana ni la jaba ni dusukun la jaba ka fara farikolo la jaba ka ala kan kisama يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم يا عبادي الذين آمنوا ألاكم كجوم من لمن يرى نين على يدارن على لا لمن يا حقيقة إن أرد واشئة نعلك دوكل فررن ده فيا يفعبدوني أو أبسك نعلى بطو يرومي أيتا ويرو دلاك نعلى بطو ni aya fane juman fo hijira gorobali foro atlale no kata tila yoroma fula al hijratul manawi wal hijratul hishi
hijira min yemana yen waye jumaye ni ciden ko al muhajirun man hajara mana Allahu anhu ciden ko muhajiri jonye akon muhajiri ni hijira tigiye mogode mogomi alaye min haramu yeyi boloniya toye ka junubu ye ka toye ka ala soso ye ka toye hijira dode do ba fodi mal hijratul manawi kala soso ni junubu ye ku toye hijra chogo ya fulana al hijratul hishin al hijratu min daril kufri ila daril islam ka hijra ke kabo kafiri jamana la kata silama jamana la ba fode mal hijratul hishin donc qur'ana ni qur'ana ye hijra fo bunu seminu ko ni qur'ana hijra min tanu nendo ni qur'ana be hijra munu fo ka chaya qur'ana ka hijra kambe nindema qur'ana ka hijra ko munu be fo qur'ana kuna kambe nindema ka hijra ke kabo kafiri dugula kata silama dugula ka hijra ke kabo kafiri jamana dola kata silama jamana dola ibn hajar al hijratul wal hishi ayo fana tila yoro saba hijra tila yoro saba de hijratul manawiya tuma buru seminu ye ufula fote ko akoni hijra wala jumanye wajibe jumante wajibe ako hijratul manawiya la sakka ko shikatala waye wajibe hada maden kelenkeleka hijratul manawi waye munye kala soso ye kato e ka junugo ye kato e o ma wajibe beka ako wajibi lembe mo beka hijratul manawi mais al hijratul hishi o tilale no kata tila yoro masaba tila yoro ma folo mo min be kafiri jamana de la itesa ki ka silamiya bange fana ikasilamia jose mbangale witese koke shebe fana ka hijira ke kabo kafiri jamana ma kata silama jamana la hijira ni hijira wajibe ka wajibi ika hijira ke kabo yoro la kana toyde ebe jamana la kafiri jamana do ikasilamia itese ka ke ka bodo itese ka ke ikasilamia kataman se bangale witese ka ke shebi ye fana ebe se ka hijira ke kabo jamana la kata silama jamana la hijira wajibi ka kana sayede jako bo jamana le kata silama jamana la minye foloy hijira togo ya fulana kabo silama jamana la silama jamana min bidiya kacha fasiqiya kacha silama jamana de dode me bidiya kacha la fasiqiya kacha la ebe se ka hijira ke kaboy kata silama jamana werela o bidiya woni o fasiqiya ute jamana minna nin bidiya nin kanunen do wajibi tika na ya soro be fasiki jamana minna ibe bidiya ni hijira wala ni hijira te wajibi ka ebe silama jamana minna fasiki be de bidiya be de me eka silamiya taman se bangalo ibe se koke ibe se ke ka batoke ibe se ka silamiya taman se bangalo ke me aka fasika kacha kabira kacha Israelen bi yere kono nin tora nin jamana en kono kana tan fitina kindo fasiki barak ni ala soso do lay kana tan fitina kindo bidia dola ni hijrati ka wajibi mustahabu do ni sera kabbo puru ikabo fitina chela ikata silama jamana werela nunte jamana minna akanune ndo wajibi tika ni bese ki kabbato ke be yorome kuma mana na ya suru eye mugoye o jamana fana makobe e fana la ube fasha ko na la soso munu na iba ubange mugoye bidia munu be ibu bange mugoye ibe se ka dawa ke mugo hata gelembe ema e ka to jamana nyere kono o kanyi islamia makobe lai ye chogo ya fulana menni yere bumbaji ko nya aleka ewa lamme ninna akon ni yere al ko doni ka ba ko nyon soso wa do ko ni hijira yere wajibreka ni yere ya do be yoro mi bidia kachay fasika kachay mbe sira nyere koro nkana ta do fasika la mo no fe nkana ta do bidia la mo no fe ako do ko o wajibra ikai ka bonni sebi be se kabo ako munun ko wajibi do kai kabbo ako ewa qawlun qawi ko ka kuma fanga bala nyama gira ko min ka kuma fanga bala
munun ko hari ni yere ko ni yado jamana wore be mi bidiya te fashiga te fuite ibi kabbato ka to nyumana ko ikabbo fashiga jamana ni bidiya jamana ina ko don ko wajibi de ko yere la to godi hada maden bi yoro to fitina kono bidiya be kenyana fashiga be kenyana ko bo ikata sila majado ko ni yere wajibi ka ako qawlun qawi ako kuma do fanga bala me ama agriya ko ako kuma fulanna ko ni hijira ma wajibi ka ko munna ko ciden ko man ra minkum munkara fal yuqayyiru bi yadi fa illam tatafa bil lisani fa illam tatafa bi qalbihi wa jarika bi abdi iman ako munun ko ni hijira ma wajibi ko kadde la fule parce que ciden yire yado hada ma dembe se ka yoro dola ko ne be ye ako ciden ma fo man ra minkum munkara fal yuhajir ni mo mi ne ko ne hijira ke ako amofu ako fal yuqayyiruhu bi yadi wala ko munun ko ni hijira suguma wajibi ka aku ka delila fule ciren ko ne yera yoro ma ko ayele made ni bolo te sika yele mai nen kafu ni ne nyire te sika fu ako dusukunna ko cide ma fu hijira ke tuma mi Sheikh Salih Fawzan fana nyin karani afana yo odefo ako ni hijira te ka wajibi ye ko parce que ciden ko ni ko ne ni yayi ka yele ma ako ka fo jamana be se ka ke mo be se ka ke yoro la ko ne ni junumuni ala sosote ko yoro mi ako yoro ka do jinya kono de ako yoro te jinya kono de ako hari cide nyere kan nyana ma ya wakati Madina mo tumbe ala soso haddu be bula mo be jenya ke haddu be bula o be dolo mi haddu be bula nan ko ni fashiga be yoro mi doro ikabo ako kafo ka soro ko fashiga te ako kafo o kafo tede wala ninte choko fulana yiwa donc ni hijira ma wajibi ka kuma sale na mustahabu de do ni sera ka bo akanunendo ikabo ni ma bo fana basiti kan ninna ninte wajibi ka janko ni be jamana minana yasuru mako be ela ni nya fulana sabana mugo obe yoro dola kafiri jamana yere do de ite se kai ka silamiya taman se bangalo nyere kere monsieur si de te nebe se kabo musadafina de demiseni de ube muso de ube chokoroba korolende do ta fando ayere la yere ube bana bagato de do ete se ka boyere de ko be hijira ke wajibiti eka dese sabula musadafina munun ka ko fora makka ni ala yere ye wujura di uluma ko hijira bariyala donc chogoya sabade hijratul hisiya ni chogoya sabade do ni be kafir jamana la a wajibare ka bode me bo chogo shide te bolo te se katere ite se ka bode donc wajibi binna ka bo e ka dese sababula donc ala kam bode maya haja amru min Allah ta'ala li ibadihi almu'minina ni nyanya maru kanye ka bo ala fe na ya ka jom mu'minu nyamra nayi bil hijrati min al baladi alladhi la yaqdiruna fihi ala iqamati ad-din ila ardi Allah alwasi'at ni nyamra kanye ni ala ya ka jom mu'minu nyamra nayi ku ka hijra ke ka bo dugula nu te se ka dina do dugum minna ko ala ka dugu kolo yoro ware no be se ku ka dina ke yoro me ka tu ka dina te haythu yumkinu iqamati ad-din bi an yuwahhidu Allah wa ya'buduhu kama amarahum ku ka hijra ko kata yoro la yoro min nu be se ka ala kilempe bato yoro min wa ya'buduhu kama amarahum nu be se ka ala bato chogola komi ala yu nyamari ani bato chogomi bese ko yoro men katay aw balman ka tawsiri chogo munun fuleni hari nambe bunu seminu ni bumbaji nuni fawjanu no fo beddigi mo dola fanare ko munun be tawsiri ka kolo fo doro ka koro fo ko de tawsiri mene o de famu me tawsira bumbaji kote useminu kote qul mutu bi ghayzikum ni o de be toro sade ni o de be toro isa bumbaji be fode huwa imam no semunu be fo huwa imam salu fawjan huwa imam saman sawa ba mun aba na be jamu min akadiyai ni bi te soy kanaso fo akacinya de nyini be qur'ana jiginare
sungalo dongo do hijibu fula tawsiri dongo do hijibu fula nakala Qur'ana hijibi bi woro nabbe sungalo ma eyo mun fo mo ye nin Qur'ana dongo do hijibu fula tawsiri kya mugo be ute tinya do ute ngalondo ute tafando yore la yere alaka hakilman dama de donc hamra men hadama de ko konnin tawhidi waledi wa sarafu ka waleli chogode wa Qur'ana ka fo komi mo folo ya fo chogomi mo folo ya fa mu chogomi sunna ka fo komi jamakulu sawa ya fa mu chogomi diya kuma sugu ni konya sugu bebe taki segere mais ibe sabali de be yala yere kanwa nko de ato do ko busemunu we busemunu ko ka kuma dobe ko bu fo do bu contrôle kuma nonu kama begele ako we wa Qur'ana diara mo be yere ako do te Qur'ana contrôle Qur'ana yere do be Qur'ana yere contrôle do be kera la yere fa ala mi me bedda ale de bedda ale de be garjage be yala kanwa be ye Qur'ana kanwa be ye chiden kanwa be se kay kanwa alaka jonyuma bi kanu o wasara ni alaka jonyuma yu kanu ru tanu emma ko be fasiri yere ka tanu ni la fasiri ala sosola emma ko bo tanu ni yere la hari ni ciden ko awde yala ka sere bagaw yala ka dugu koloka ciden kambe mu'minu de ma fasiri tere ni fasiri anyo na fasiri tanu ko karasa brama gere nabe mo la yele ala ma ko be o sere yala awna tumbe dolo mi nyon fe ka sharia memna ni sharia kene ko tanu ala ma ko tanu ni la nu ko yere ni ewa mu'minu ni mo tanu na ko ewa ala be nu ewa ko sudo temena ci ma ku ya tanu ni nyumai ko wajabati sudo temena u ya tanu ni jugmai ako wajabati ko ci de mu wajibira ako mun tananu herar janna wajibira mun tananu jugmai janna ba wajibira mo ko nyuma ni mu'minu de katanu ni de do ni su temena anyogona dolomina uya tanu arjana wajibiro ya aljanna be wajibini mo minun tanu ne alaka mu'minu alaka jonyuma mu'minu awa mu'mini be tiatigi be imako kake wulude katanu ne la me fasiri tanu ne obe munya amma ko sitola donc hadama den ka alaka jenni ne ala tay minyo ka fo mo ye tiren tay minyo ka fo mo be be min alhamdulillah ka bama o tebe minna kul mutu bi gayjikum ala yire mo defo maka kafiru tiren ka kuma utumba utoro ako afu ye dimi min bawla ye sana ka dimi alaka kinmandama ولهذا قال تعالى نند قصالكو يا عبادي الذين آمنوا أكون كجوم لمن يرى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ne ala ka dugukolo ferelen do de awa aye ne ala kelempew de bato kelempew be bato yoro mi aye taw yoro de la de wali haja ninde koso lamma daghala al mustadafin bi makkah muqamahum waqti shira tuma mi mo la fule munun tumbe makka ni makka sigili ayu de ukorola makka sigila kharajun muhajirina ila ardil habasa uboraka hijra ke kata habasa liyamanu wala dinihum hunaka puruka hakili sigi suruka dinala habasa fawajadu hunaka khayral munzalina asihamatan najashiya maliki habasa rahimahullahu ta'ala awa uyeduna njigi bakanyu mansore minye asihamata najashi habasa kamasake alaka nema baka tabina de don aye ciden tileye nan ko shaiba yede ni mo min ye ciden ye ilimana na ye isaroka ube ni mo min ni ciden ye nyogon soro yorola kene kelenka ini ciden ye nyogon soro kene keneka iko oko de fo bru semino ko ka fo chogolo de kanye katemini ye ciden ye akoni ye finye toye e ma ciden ye ni ciden ye nyogon soro kene kelenka yorola wala har finye to be dola ini cire nye nyogon soro kene kele ka yorola ili mana nae isaro limaniaka odo to ko seiba men najashi ne cire nye nyogon soro tilela me uma nyogon soro kene kele nga
alimana nayi ka ciden to nyana mayala mi ani ciden maddele ka nyogon soro kene kene ka donc tuma ma fatra be jate tabina de bo do ba jate tabina do be muqaddarami fo muqaddarami be do de ka jate la mais do ba be jate dro ko tabina muqaddarami e mi nyu jate do u ke sabade seba min ni ciden nyogon soro kene kene ka alimana na ya saru ko yese bay muqaddarami yede ani cire nya nyogon soro wakati kelena limana na ye me uma nyogon soro kene kene ka tabina yede muni ni ale limani yara ciden ko fede ciden fatulen ko fede do no dina la tabina me najashi nunun tamin fulani do ba muqaddarami faraka do ba ko doro tabina rahimahullah parce que muqaddarami on ni abebe konte tabina de fula bebe konte tabina de uye taran najasi fe rahimahullah fa wahum wa yadahum bi nasrihi ayu wa bismillah ko sembenti ana kademe wajalahum suyuma bi biladihi ayu ke akadugu yoro kaduye ubetai hawasa yoro kaduye ubetai ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الباغون إلى مدينة النبوية يسرب المطهرة وكفى تشيدن سيبون تو ويه هجرة كتا مدينة ويسر مدينة تغدي كو يسرب يرمي سنالنو ولو هجرة كتا يرمى دونك على كمبو هجرة دي ماما ka hijira ke kabo kafiri jamana la ite sege ka dina ke yoromi kata silama jamana ite sege ka dina ke yoromi sebo ya ke kabo makka kata habasa o ya doke do boram madina e doro boram makka kata madina ka hijira ke wala ala fuleka anya marani o hijira de ni mogomi ni be yorola kafiri jamana ite sege ka dina ke ka hijira ke kata do della kan salu fawjan nyinen kanina jama kulu dobe munum be bo kata dugu ni dugu kulu be dawana u jamakulu be bo nyogon fe aw ko jamakulu ya fo ko ka bo kata dugu ni dugu lu jama ka bo kata dugu ni dugu ku be ta dawala ko delela bala ko ciden ko chemima ewa hadisan nana chemima ko bo nin dugula ni nye dugu jugu de ikata nin dugula ni nye dugu nyumane ko abora kata ku lu ka boli kurujunu ka boli de la yenya ko ya jahil haja hijra ya jahil haja min al hijra ako jahili ako ninte kuruje kata dawala ako ninye hijra de ke ya jahili ako ninye hijra de ako ninte kuruje ko ye hijra de ke abe dugu minna dugu jugu do tisika ka dina ke ko tanin dugu nyuma ina mo nyuma me kata ala bato ka faroka o yo kuruje kata dawade la cey mbora hijra de kaman kata sigo dugu la kudai ala ka tin manda o de ato ni sego nunu mandu yede parce que nunu nye e wa parade bu ka worola ni ye nunu lame ku ka kitabul laje bidia mo budia mo du mo jengele o ye parade boy ka worola kira jiala ulu be ulu fea nunu ye bidia mo ni mo jengele be de ira dila jiala subuha nube dulala ubo subuha karika bu bolo ni qur'an ayobe ko min balima be ko wati sera e wa tawsirin kajja bete se ka dafa donc amba ato aw ayay madafa ayay tawsir te sera dafa wati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk unzila alayhi ayatun min rabbih maka mushriku ko maka kafiru ko hari tamanse do tun ka jigi ciden ka kaba tigi ala fe min ba yira wulula ko ala ka ciden do ko min nyame dira salihu ma cogomi qul alakum muhammarafuye innamal ayatu indallahi aw tamanse munun ni aw bunyini ube bo ala de fe koy a innama amru jalika ila allah o tamanse nunun ka kibariya be ala de bolo فإنه لو علم أنكم تهتدون لا جابكم إلى سؤالكم ni ala tunya do ko aw be kanda e aye mi nyini afe atumba jabio atumba ka nyini fenke yawe
لأن هذا سهل عليه يشير لديه فشو كان نغو على بلو ويفن نغو مدي على بلو أو يتامن شمونين على فولوك وكان نغو على بلو مي على بادو أو تكاندا دي نالا تونيا دو كاو بكاندا o tamanse nunu aye min ɲini a tun b'a kɛ aw ye parce que a ka nɔgɔ ala bolo a ko olu kɛ walakinnahum mais ala ya'lamu minkum annakum innama qasaditum ta'annuta mais ala y'a dɔn ko aw ka laɲini ye kannagɛlɛya de ye walimtihana ni ka ciden la jarabi dɔrɔn fala yujibukum ila jalika o de kosɔn aw ye min ɲini ala fɛ ala ta jaabi ka t'aw ma ato kawe pasgala baro kon la nyini te kanday kama qala ta'ala qumni alakum masamin qurtalenu wama manana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun alako foy mali alabali makka kafiru yetta manshe munu nyini foy mi ale alabali ko ta manshe wujigide fo mo folo munu yetta manshe nunu nyini ulunye u yetta manshe nunu ngalon tiga yate واتينا ثمودا ناقة مبصرة فجلموا بها ثمود كان كون ني نيامي دوما نيامي من بيه ويريا يوم نيانا من ويتو نيالك ني نيامي ويا فقا وقوله وإنما آنا النذير مبين آية كنوا على واتيدن كوما وإنما آنا نذير مبين نيبغى بغلك لدي ninka bagali bangalendo ay innama buishitu nadhira lakum bayyinu najarat falayya an uballighukum risalatallah min benneka ala yenye chide kan necci kanawma konkaw bagali min bangalendo nka chidenya ala ka chidenya fanan ko lasi awma ne tayo wode ne yaw baga fana bagali min bangalendo ni ala ka cidenya la shawma fana odi atako o man yahtadi ako wala ni mugo min kandara ikanda o man yahtadi ni mugo min kandara wawu imbe sarahu de la tafsiri de la o man yahdi allah fa huwa al muhtadi o man yahdi allah fa huwa al muhtadi odi ato ayawre la ko ni mugo min ni ala yikanda ede kanda mogoy o man yudlil falan tajida lahu waliya murshida ni mogo min fana ni ewa ala yi filide ete mogo shi soro min bi kanda wona na suratul kafi kono wa qala ta'ala ko ayawre kono laysa alayka hudahum walakin allah yahdi man yasha ala ko cide ma mogo ka kandali te e ka koy mi ala de be mogo kanda min kandali ya jiya eta yella selini bangalini bagali de yi take fana ونيغنا دي فليا ني الله ني تيدن كو انما انا نذير مبين ني يبغى بالكلا نينك بغبغ لي بانغالين ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وثقافة عقلهم وكف على يا فني مسامين كورتالندو نابي مكه مشركا كجاهليه تشايا ابو يرنا نوكا حقلي دويا حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءوهم تمام ولويه تامنشم منو نيني محمد في تامنشم منو به محمد كاتشيا تشيا يرا ولولا اني منانوما وقد جاءهم بالكتاب العزيز على بن ودفو انا كوكو علينا نوما نكتاب كتاب من كبو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب من قالوا تشكنا نيفه قالوا تشكنا كوفي معنا مو تشكا فيهم بولا تشكا فيهم فرقا abura ala yoro masami nyekiri masai kodo masai min tanwendo qur'ana jigina kabu odefe alladhi huwa a'jam min kulli mu'jizati